dragi prijatelji, još jedno javljanje uživo iz Sidneja, još jedan razgovor s povodom 59. po redu. Danas je u Sidneju ili jutros, bolje rečeno je 14. novembar 2021. godine, 8 sati i 2 minuta. Znači, uz jutarnju kafu ovu emisiju ćemo uraditi. Naš i vaš gost danas je u Floridi ili na Floridi, uvaženi ambasador Viktor Jaković, prvi ambasador u Bosni i Hercegovini, kojem ovim putem se zahvaljujemo za izdvojeno vrijeme i pristanak da bude naš gost. Evo iz Sidneja, dobrodošlica, dobar dan na Floridu, uvaženi ambasador Jaković. Hvala lijepo, dobro dan, dobro večer, dobro jutro. Jeste, tačno, dobro jutro, dobar dan i dobro večer. Kako smo rekli, u Sidneju je jutro 8 sati, na Floridi je subota 4 sata poslije podne ili 16 sati, a u Bosni i Hercegovini na Iliđi je 10 sati navečer u Sarajevu. Domaćini ovog razgovora s povodom i Vijeće Bosanske zajednice. Moje ime je Safet Alspajić i sa mnom je kolega Fahir Zečević. Fahire, dobrodošli i tebi. Hvala, Safete. I sa nama je i ovaj put naš tehnički urednik Leo Hodžić, koji je, kako sam rekao, na Iliđi u Sarajevu, gdje je 22 sata i 3 minuta. Znači, spojili smo 3 kontinenta, Ameriku, Australiju i Bosnu i Hercegovinu, nadamo se i cijeli svijet. Dobrodošlica i svima onima koji će biti sa nama, koji će pratiti ovaj naš, po nama, veoma važan razgovor sa veoma važnim gostom. I hvala vam unaprijed i ukoliko imate nekih pitanja, postavite, mi ćemo to pratiti i na kraju ćemo ta pitanja probati da pročitamo našem uvaženom gostu. Evo, kako sam ja rekao, 59. razgovor s povodom, domaćin Vijeće Bosanske zajednice. Evo, uvaženi ambasadore, ukoliko dozvolite samo u par rečenica da vas upoznamo sa našom organizacijom, koja je, evo, kako smo kazali, nalazi se u Sidneju sa sjedištem, a djeluje u državi Novi Južni Vels na istočnoj obali Australije. Vijeće Bosanske zajednice Novog Južnog Velsa ili Bosnian Community Council New South Wales je zajednička platforma bosansko-hercegovačkih asocijacija i klubova registrovanih u ovoj državi na istočnoj obali Australije. Jedan od prioriteta vijeća je da okuplja organizacije i pojedince koji rade na razvoju i unapređenju rada Bosanske zajednice kao i poboljšanju životnih uslova za njene građane. Prema ranijim podacima ambasade Bosne i Hercegovine u Canberri u Australiji živi između 70 i 75 hiljada osoba koje su rođene u Bosni i Hercegovini, uključujući onih 20.000 koji su rođeni u Australiji. Najveći broj Bosanaca i Hercegovaca žive u lokalitetima gradova Melbourna i Sidneja, dok ostatak obuhvata Adelaide, Perth, Brisbane, Wollongong i Gold Coast. Vijeće Bosanske zajednice Novog Južnog Velsa je nevladina i neprofitabilna organizacija koja svojim radom prvenstveno pomaže naših građanima u Novom Južnom Velsu u rješavanju njihovih prioriteta i predstavljanju vladine i vladine organizacije. Vrlo važna komponenta u radu vijeća je također povezivanje naših građana sa domovnom Bosnom i Hercegovinom kroz informativne i kulturne oblike saradnje te promociju naših historijskih vrijednosti unutar Australije. Jedan od tih naših djelovanja i ova emisija koju smo nazvali Razgovor s povodom i, kako sam rekao, 59. je po redu. Naš jezik i ostala kultura blaga su našeg društvenog kapitala koji u australskom multikulturalnom društvu dolaskom novih generacija bilježi stalni rad. Cilj nam je da svoja gledišta nikada ne zasnivamo na pretpostavkama, već da nam je misao uvijek u skladu sa realnošću vanjskog svijeta. Eto, uvaženi ambasadore, to je Vijeće Bosanske zajednice koje je osnovano 2012. godine, znači iduće godine slavimo 10 godina našeg postojanja. Evo, pošto smo nas predstavili, ja bih zamolio kolegu Fahira da predstavi i vas. Vi ste rekli samo ukratko, Viktor Jaković. Pa izvoli, Fahir.
Jeste, biografija našeg cijenjenog gosta je zaista velika, pa smo odlučili da budemo što racionalniji, zapravo da više eksploatišemo našeg gosta u smislu pitanja i odgovora, naših pitanja, pa ćemo dati ono ukratko, a mnogi iz vremena 90. godina se sjećaju izuzetno dobro prvog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, dakle našeg današnjeg gosta. Ono što je važno da kažemo da dakle obnašao je ulogu prvog američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. godine, a inače je karijerni diplomata jer je u američkoj diplomaciji radio oko 33 godine, najviše u istočnoj Evropi. Od 2004. godine je angažiran kao savjetnik za američke i evropske kompanije i učestvuje aktivno u raznim organizacijama kao Vienna Economic Forum u Austriji. Rođen je u Americi, rekli smo da je izuzetno dobar poznavalac prilika u Bosni i Hercegovini i kompletnom regionu, kako to nazivamo danas, živi sada u Floridi. Dobro nam došli, vaša ekscelencijo, ambasadore Viktoru Jakoviću. Nadamo se da ćemo danas čuti vaše stavove i mišljenja o našoj dragoj Bosni i Hercegovini, počev od vremena Dejtonskog sporazuma pa do danas, kada su se tamni oblaci separatizma i nekorektnog odnosa većeg dijela međunarodne zajednice nadvili nad jednom međunarodno priznatom državom. Očekujemo dakle da u ovom našem sidnejskom jutru i američkom, odnosno popodnevu na Floridi, apsolviramo mnoga pitanja koje ćemo postaviti koliko nam vrijeme dozvoli, svakako računajući da, rekli smo, poznajete izuzetno dobro prilike u Bosni i Hercegovini i regionu. Pa dobro nam došli. Hvala lijepo. Ja sam vrlo zahvalan za ovu priliku da razgovaram sa vašim ljudima i sa vama. Čast mi je da govorim sa vama na ovoj redovnoj sesiji razgovori sa povodom u organizaciji vašeg vijeća. I posebno sam zahvalan Safetu Ali Spajiću koji je meni uručio taj poziv da budem danas sa vama. Dogovorili smo se za ovaj termin, što je malo neobično, pošto smo, kao što ste rekli, na 3 kontinenta, a možda i više, ja ne znam. Najprije bih htio samo da objasnim nešto kontekstualno oko onoga što sam ja radio 90. godina. Ja sam u stvari radio najviše u 2 mjesta za američke administracije. Ja sam radio i za demokratske administracije i za republikanske administracije. Kao što ste rekli, nisam orijentisan prema političkoj stranci, nego sam bio uvijek imenovan po struci u diplomaciji. Radio sam tamo gdje, ako smijem tako da se izrazim, gdje sam se osjećao kod kuće i tamo gdje su američke administracije mislili da mogu da budem najviše od koristi, ako tako mogu da kažem. To je u Sovjetskom savezu i u Jugoslaviji, u staroj Jugoslaviji. Odnosno, ja sam radio u Sovjetskom savezu u 90. godinama i kao što dobro znate u bivšoj Jugoslaviji, u Bosni i Hercegovini isto u 90. godinama, jer i Sovjetski savez i Jugoslavija su se raspali skoro u isto vreme. A ja sam putovao, ja sam neizmenično radio neko vrijeme u Sovjetskom savezu bivšem i neko vrijeme u staroj Jugoslaviji. Samo to kažem jer je to dio kontekstualno moje karijere, tako sam ja radio nekoliko godina u 90. godinama.
jednu stvar uvijek moramo da imamo na umu kad pratimo djelatnost američkih zvaničnika, pa i zvaničnika bilo koje države. I to je da oni će braniti, oni će zastupati interese svoje države. Ne uvijek ono što je po vašem mišljenju možda najbolje za Bosnu i Hercegovinu, nego što je najbolje u njihovim interesima, po njihovoj viziji za interese njihove države. Tako je bilo prije i tako je sada sa američkim izaslanicima. Morate razumijeti njihovu perspektivu prvenstveno. Pa onda kakvi su ti američki interesi u Bosni i Hercegovini? Ja bih rekao, prioritetno je održavanje mira. Održavanje mira, da ne bude opet rat, održavanje stabilnosti, održavanje status quo i naravno održavanje status quo može da za nekoga da bude pozitivno, a za nekoga da bude negativno. Da bude jedna funkcionalna Bosna i Hercegovina kao država. To je isto u američkom interesu. Ali isto moramo shvatiti da američki zvaničnici, izaslanici, ambasadori, kogod dolazi iz SAD, da se bavi sa bosanskim pitanjima, gleda malo šire. On mora, ako će braniti američke interese, on gleda na cijelo područje. Amerikanci neće formalisati jednu politiku prema Bosni i Hercegovini u vakuumu, nego jedino gledajući na cijelo područje, što znači gledajući na okruženje, na Srbiju, na Hrvatsku, na Crnu Goru, i ako hoćete na Bugarsku, na Rumuniju i dalje. I što se toga tiče, oni još dalje gledaju, jer moraju paziti, recimo, na odnose s Rusijom. Više nego što je to bilo slučaj u 90. godinama. Rusija nije bila ta sila što jeste danas. Jeste da je imala svoj glas u svemu tome što se dogodilo na Balkanu. Ali Amerika je skoro da je bila jedina svjetska sila u to vreme. Više centara političke moći svugdje po svijetu sada. Tako da ti američki zvaničnici sada formulišu politiku prema Bosni i Hercegovini, gledajući na cijelo područje, ali gledajući na odnose sa Rusijom, odnose sa Kinom, odnose sa islamskim svijetom. To je vrlo važno da vi znate. Evo, Dejtonski sporazum 1995. godine, to je srž, to je ključ za američku politiku, naravno, prema Bosni i Hercegovini. Zasluga je Dejtonskog sporazuma što je zaustavio rat u kojem je poginulo, mi ne znamo tačno koliko, možda 200.000 ljudi, većina njih muslimana, većina civila, i koji je bio brutalan rat. I Dejtonski sporazum je to zaustavio. I to je njegova zasluga. Međutim, Dejtonski sporazum je isto poništio republički sistem koji je funkcionisao do toga i za vreme rata. I zamijenio ga sa jednim sistemom koji mi vidimo danas, moramo priznati da je nefunkcionalan. I dio toga je isto što nije bilo nikada ratifikacije. Koliko ja znam, nijedan parlament ili skupština ni na kojoj razini u Bosni i Hercegovini nije glasao za Dejtonski sporazum. Dakle, građani Bosne i Hercegovine nikad nisu imali mogućnost izraziti svoje mišljenje o Dejtonskom sporazumu. Nego su to Amerikanci i međunarodni faktori izmislili, izumili i Bosni i Hercegovini nametnuli. Nije bilo dovoljno konsultacije sa vašim ljudima, sa vašim stručnjacima, sa vašim ekspertima po ustavnom pravu, recimo.
niti sa međunarodnim stručnjacima za Bosnu i Hercegovinu i za Balkan. Nije bilo dovoljno konsultacije. Sve je to bilo na brzinu urađeno, djelomično zbog toga što je rat i što su morali, osjećali su moralnu obavezu da zaustave rat. Vrlo je skupo održavati bosanski sistem po Dejtonskom procesu. Po nekim novinskim izvještajima čitam da 60% bosanskog državnog budžeta ide na održavanje javne uprave koje je proizašlo iz Dejtonskog sporazuma. Ne znam koliko je to tačno, ali to nijedna druga evropska zemlja ne bi mogla raditi. A sumnjam da je bosanska ekonomija tako jaka da može tako nešto i nastaviti. Ono osnovno što je pogrešno, moram priznati isto, u Dejtonskom procesu je činjenica da je osnova tog procesa podjela vlasti po etničkom ključu, što pokazuje opsjednutost američkih zvaničnika u to vreme i američkih izaslanika etničkim pitanjem u Bosni i Hercegovini. I ovo zadnje je zabrinjavajuće, to je krajnje zabrinjavajuće u stvari, jer to je suština Dejtonskog sporazuma. I bojim se da nisu današnji izaslanici možda taoci toga mentaliteta. Da samo moraju da nađu onu čarobnu formulu, magičnu formulu podjele vlasti među etničkim skupinama, da je to rješenje za Bosnu i Hercegovinu, što ignoriše raznolikost bosansko-hercegovačkog društva, što ignoriše srž vašeg društva. Činjenice da, evo, nije to samo 3 konstitutivna naroda, kako se kaže, nego više, dublje, više nego to. Ta raznolikost Bosne i Hercegovine je vrlina, to je vrednost, to je ključ vašeg društva. I dugo sam razmišljao o tome zašto je ta opsjednutost s etničkim pitanjem. Pogotovo sa našim ljudima iz SAD. Evo, SAD, Amerika je sama po sebi multikulturalna sredina, multietničko društvo. Evo, ja sam djelomično jugoslovenskog porijekla, pa sam američki ambasador bio. To je takvo društvo, onda zašto je to tako? Ja sam došao do zaključka da djelomično je to zbog toga što su Amerikanci, barem u to vreme, moram priznat, nasjedali na nacionalističkoj propagandi, na ekstremističkim izjavama o tome da evo, tu su predstavnici jednog naroda, tu su predstavnici drugoga naroda, sve se može tako pojednostavljeno, kad nije tako u Bosni i Hercegovini, vi to bolje znate od mene. Jer su nacionalisti uvijek rekli, kod nas je drugačije nego na zapadu. Ne možete vi primijeniti zapadni model demokratskog modela, demokracije, glasanje, civilnog društva, građanske opcije. Ne možete to kod nas primijeniti. Mi se ne volimo, nacionalisti kažu. Mi se ne volimo, mi se ubijamo, mi moramo živjeti odvojeno, mi moramo imati svak za sebe svoju teritoriju. Ima 2 još američke tendencije u kojima bih htio vas upozoriti. To je interesantno. Amerikanci, ja mislim, imaju ponekad tendenciju, težnju za pojednostavljenje. Vole da bude jednostavna rješenja. I kad za vreme rata su suočeni bili sa vojnim jedinicama, sa vojskama,
evo jedna vojska predstavlja, rekli su ovaj narod, druga vojska, taj narod i tako dalje. Onda je lako bilo tako prihvatiti. Težnje za pojednostavljanje stvari. Nema vremena za to da radimo ono što su trebali raditi, da malo šire po javnosti da gledaju, da razgovaraju sa svim ljudima, sa svim građanima, sa raznim skupinama, ne samo sa nacionalističkim partijama. Druga je tendencija, ja ne znam kako da to nazovem, možda ignorisanje historije ili u nekim slučajevima nepoznavanje historije i nepoznavanje prilika, recimo u Bosni i Hercegovini, sigurno. Ali omalovažanje, možda je to najbolje, omalovažanje istorije. Jer vrlo često čujemo od Amerikanaca i od drugih u međunarodnoj zajednici, nemojte, molim vas, o istoriji, dosta smo čuli od vas za historiju Bosne i Hercegovine, za istoriju Balkana. Mi smo danas tu gdje jesmo, idemo u buduće, gledamo samo na budućnost. A vi vrlo dobro znate onu staru izrečicu, onaj koji ignoriše lekcije istorije, ponekad je osuđen da ponovi greške istorije. Tako da jeste to važno. Jeste to važno, ali to je jedna tendencija kod Amerikanaca sam vidio. Isto sam vidio u našim pregovorima u Bosni i Hercegovini. Ne znam, mi smo došli sada do situacije gdje vidim kod jednog američkog izaslanika, nemam citat pred sobom, ali napamet da vam kažem što je on rekao u stilu: ja sam siguran da se može naći rješenje u Bosni i Hercegovini koje će poštovati i bosanski ustav, i Dejtonski sporazum, i presude Evropskog suda za ljudska prava, i princip triju konstitutivnih naroda. A ja slušam to pa mislim, oprostite, ali nije moguće sve to spojiti. To je nespojivo. To je lijepa retorika možda, to je dobro reći, čuti, ali implementirati nije moguće. Znate šta, ja ponekad mislim, mi kao Amerikanci, mi zaboravimo na svoju modernu povijest. Barack Obama, mi kažemo za njega da je prvi crnački predsjednik SAD, a jeste prvi crnački predsjednik SAD u povijesti. Vrlo interesantno ako pročitate njegove napise, knjige, članke, intervjue. Ako se ne varam, ja mislim da nikada nije sebe predstavio kao crnac. On je uvijek govorio moja mama Bjelkinja iz Kanzasa, a moj tata je bio Afrikanac, crnac iz Afrike, iz Kenije. Uvijek tako govorio. A ja onda razmišljam o tome kako bi taj čovjek, Barack Obama, predsjednik SAD, bivši, kako bi on prošao u bosanskom sistemu, gdje se mora da se opredeli. Čovjek mora da kaže, evo ja sam srpski kandidat, ili kandidat sa hrvatske strane, ili ja predstavljam muslimane. Evo Bakir Izetbegović, vrlo interesantno u jednom intervju, nedavno, ja sam pročitao, kaže, ovi ljudi mogu da dolaze kod mene na sastanak, ali ja sam predsjednik STA, ja nisam vođa muslimanskog naroda u Bosni i Hercegovini. On je ukazao na to, kaže, ima više struja u muslimanskom biračkom tijelu. Ima muslimana, pa ako hoćete, ima muslimana komunista, ima muslimana nekomunista, liberalaca, konzervativaca. Ima kod nas više struja. To je ta građanska opcija. I to je tako kod svih u Bosni i Hercegovini. Drago mi je da je on tako govorio. Tako nešto nećete čuti od Dragana Čovića u HDZ-u.
Tako nešto nećete čuti od Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Ambivalentnost u diplomaciji je ponekad tražena stvar, to je dobra stvar, pozitivna stvar, ponekad je potrebna. Ambivalentnost se pojavljuje u diplomatskim dokumentima, pojavljuje se i u Daytonskom sporazumu. Tako da, ja ne znam da li su autori na to mislili kad su sastavili to, ali kao da su mislili i rekli, ako jednog dana građani Bosne i Hercegovine budu odlučili za ujedinjenu Bosnu i Hercegovinu i ujedinjene institucije Bosne i Hercegovine, tu je Daytonski sporazum kao početni okvir toga. Ali, suprotno, ako građani Bosne i Hercegovine budu odlučili za raskomadanje države, za razilaženje, evo, moram priznati da začeci toga se nalaze u Daytonskom sporazumu. To je ta ambivalentnost, što je prednost u diplomaciji, ali nije prednost u stvarnom životu građana, bilo koje države. Vi morate da se odlučite. Mora da se odluči konačno i međunarodna zajednica što se toga tiče. Evo i nedoslednost. Često puta vidimo nedoslednosti u Daytonskom sporazumu i vode se debate, diskusije, velike diskusije oko toga. Kako je nedosledno? Puno toga ima, vjerojatno zbog toga što su autori htjeli ili pokušali skombinirati razna htjenja, aspiracije, mišljenje, sve u jedan dokument, što je skoro nemoguće. I na kraju imate puno nedoslednosti. Evo, možda je najveća nedoslednost to oko trećeg entiteta, što hrvatski HDZ ukazuje na to, kaže, nema trećeg entiteta. Zašto? Ako ima 3 konstitutivna naroda, onda zašto nema trećeg entiteta? A ovi neki hrvatski nacionalisti misle da je to upereno protiv njih, da nema trećeg entiteta. A nije. To je upereno protiv muslimana. Jer kad bi bila Republika Srpska, kad bi bila treći entitet, hrvatski entitet, kao nasljedstvo Herceg Bosne, što je onda u sredini? U sredini bi bio neki entitet sa muslimanskom većinom i to Zapad teško bi dozvolio. Ambivalentnost, nedoslednost. Vidite, danas, dan potpisivanja Daytonskog sporazuma se slavi kao neradni dan, kao entitetski praznik u Republici Srpskoj, ali samo tamo. Na kraju krajeva, ja ne zavidim ovim izaslanicima, današnjim izaslanicima iz Amerike, oni su taoci onog mentaliteta, bojim se da jesu, koji je rodio Daytonski sporazum i taj Daytonski proces koji ne funkcioniše kod nas, kod vas u Bosni i Hercegovini. Tako da je na nama, na vama, da usmjerimo te ljude. Jeste da je dobro da je više angažovanje SAD danas u Bosni i Hercegovini nego što je prije bilo u zadnjih nekoliko godina. Ali to angažovanje mora da bude u pravom smjeru i tu imamo svi zadatak da usmjerimo nove ljude da pravilno razmišljaju o tome što je prava Bosna i Hercegovina, što je prava slika, prava situacija u Bosni i Hercegovini, zajedno sa historijom, naravno, Bosne i Hercegovine. Dobro, ja sam predugo govorio kakvo je rješenje, samo da nešto kažem na kraju. Ja neću imati neke originalne
ideje što se toga tiče, što se tiče konačnog rješenja za Bosnu i Hercegovinu. Ja bih predložio, i već ste vidjeli po mom izlaganju, da bi prvenstveno predložio temeljitu reviziju dejtonskog procesa, dejtonskog sistema. Da ne bude neka sitna promjena tu i tamo, da eliminišemo pridjev za predsjednika ili nešto tako. To je kao da pritegnemo šaraf na motoru, a motor je pokvaren. Mi moramo da imamo temeljno reviziju dejtonskog sistema. Broj 2, ja sam uvijek čitao u povijesti da Bosna i Hercegovina se razvijala uvijek u okviru drugog sastava, većeg sastava. Da li je to Otomanska imperija, Austro-Ugarska imperija, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovanaca, pa socijalistička, federativna Jugoslavija. Bosna i Hercegovina je bila najveća republika po teritoriji u staroj federaciji. Pa je interesantno da danas mi nemamo takvog okvira, mi nemamo takvog okrilja iznad Bosne i Hercegovine ili u kojemu Bosna i Hercegovina može da se razvija dalje. Jedino imamo dvije asocijacije vrlo važne i to može da zamijeni to, po mom mišljenju. To je NATO, alijansa, NATO pakt i Evropska zajednica. I tu američka politika, naravno, što se tiče Evropske zajednice, može vrlo malo u stvari da radi, jer mi nismo učlanjeni u Evropsku zajednicu i nemojte zaboraviti, 4 godine smo imali jednog predsjednika koji je proglasio Evropsku zajednicu kao neprijatelj. Ali u NATO alijanciji Amerika je vodeća sila i tu Amerika može da utiče na to da bude ubrzan proces za učlanjenje Bosne i Hercegovine u NATO alijancu. I pod broj 3 za rješenje, ja bih rekao da je rješenje, vi ste rješenje. Kako? Jer mislim da mora da bude efikasnija propaganda, efikasnija diplomacija, efikasnije propagiranje stvarnosti Bosne i Hercegovine. Možda asocijacija kao što je vaša i druge asocijacije pored vaše. Da rade na tome, kao što sam rekao, na usmjeravanju međunarodne zajednice, međunarodne javnosti, o tome da znaju šta je bila Bosna i što je Bosna, kakve su aspiracije svih građana Bosne i Hercegovine. To je po mom mišljenju vrlo, vrlo važno. Evo, da završim, vi ste vidjeli, moje interesovanje je u stvari dvojno. Ja hoću da pomognem još uvijek svojim ljudima da razumiju šta je to Bosna i Hercegovina i da formulišemo na kraju jednu politiku koja je racionalna, koja je normalna prema Bosni i Hercegovini u skladu sa američkim interesima, jer smatram da ti američki interesi su zajednički interesi i Bosne i Hercegovine. Rekao sam dvojno jer ono drugo je lično. Ja potičem iz ovoga podneblja, vučem porijekla odavde, ne iz Bosne i Hercegovine, nego iz susjedstva, ali svejedno ja mislim baš zbog toga da mogu da se suosjećam sa vašim aspiracijama, sa vašim htjenjima. I vidio sam za vreme rata, ja sam se divio za vreme rata što sam proveo u Bosni i Hercegovini uglavnom. Vidio sam otpor koji su dali vaši građani protiv agresije. Divio sam se tome i baš mi je drago da mogu i danas da govorim sa potomcima toga pokreta i sa pokretačima toga pokreta što se toga tiče. I da zajedno radimo na politici prema Bosni i Hercegovini što će biti racionalna i moderna. Hvala lijepo. Hvala vama na ovome što ste nam rekli.
napomenuli, kazali, podvukli i jednostavno posle vašeg svega što ste rekli u ovih nekoliko minuta uvodnog dijela našeg razgovora ćemo nastaviti sa pitanjima i odgovorima. Ono što mi smatramo, kolega Zečević i ja, da je korisno da vas pitamo, a evo vi ste malte ne u ovom svemu dosadašnjim što ste rekli uglavnom dotakli mnogo toga ono što je uzrokovalo ili što uzrokuje današnju situaciju u Bosni i Hercegovini. Pa evo, ono je važno što interesi Amerike da su uvijek na prvom planu. Gospodine Jakoviću, je li interes Amerike država Bosna i Hercegovina u međunarodno priznatim granicama samostalna, teritorijalno, kakva je priznata 22. maja 1992. godine u Ujedinjenim nacijama? Je li to primarni interes u pogledu Amerike? Naravno da jeste, apsolutno jeste. Vi ćete čuti vrlo često od naših ljudi, pa od Bijele kuće skroz do neke ambasade, negdje naše zalaganje za teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, suverenitet Bosne i Hercegovine. To je važno, kao što sam rekao u uvodnom izlaganju, to je važno u stvari ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego je važno za cijeli region. Jer ne bismo htjeli da se negdje promeni granica ili da bude neka krupna promjena na graničnim prelazima na jednoj strani, što će onda utjecati na drugoj strani. Vi ste svi pratili vjerojatno pregovori koji su bili prije godinu dana ili više između Srbije i Kosova po posredstvu Evropske unije i donekle SAD. I koliko je bilo debata o tome da može da bude teritorijalna promjena, ali nije to prošlo. Nije to prošlo. To može u stvari da riješi jedan mali problem negdje u nekom konfliktu, ali postoji bojazan kako će to utjecati na cijeli region. Tako da jeste to važno, to je od prioritetne važnosti, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego za američku politiku prema cijelom regionu. Dobro, kad to sad znamo, dolazimo do sljedećeg pitanja i razmišljanja kako, po vašem mišljenju, vi ste malo i odgovorili na to, da se napravi ta funkcionalna država koja je u interesu Sjedinjenih Američkih Država. Da svi svjedoci smo, uvaženi ambasadore, da od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je sastavljen u aneksima, i vi ste dobro napomenuli da nikad nije usvojen ni u jednom parlamentu Bosne i Hercegovine, znači tu nisu birali građani države Bosne i Hercegovine, koji, kako vi kažete, se borili protiv agresije, danas su izloženi ponovnim prijetnjama za ukidanje i tog nedovršenog Dejtonskog mirovnog sporazuma. Vi ste napomenuli važnost nas, građana Bosne i Hercegovine, bez obzira gdje živimo, ali ipak vi ste svjedok i svi smo mi svjedoci da, i kako ste vi kazali, Dejtonski mirovni sporazum je nametnut. Evo, mi smo malo prije stavili o potpis Dejtonskog mirovnog sporazuma od 5 velikih sila, prvenstveno Sjedinjene Američke Države, jer je Dejton napravljen i skrojen u Dejtonu u Americi. Danas građani Bosne i Hercegovine očekuju, odnosno očekivali su svih ovih 25 godina da taj Dejton profunkcioniše. Evo, napomenut ću samo jedan aneks, 7, povratka na svoja ognjišta, gdje tamo je stajalo da se dužnost je bilo da se svi vrate, da se omogući svima da se vrate na svoje prijeratne, a da sprovođenje toga svega i materijalnu podršku je dužna međunarodna zajednica.
Zašto mislite to nije urađeno, pa smo došli današnju situaciju gdje smo? Ja, odlično pitanje. Mi smo izgubili mnogo vremena u stvari, jer Dayton je potpisan prije 25-26 godina, a u tom razmaku mi smo mogli malo više da radimo, po mojom mišljenju. Ali na zapadu, u Sjedinjenim Američkim Državama, morate razumjeti da ima više stvari koje rade, odnosno recimo današnja administracija, Bidenove administracije, mi imamo, neki od vaših ljudi imaju velike nade u tu administraciju. Ali gledajte, mislim, što se dešava po svijetu. Administracija je opkoljena i opsjednuta raznim krupnim pitanjima, od odnosa sa Rusijom do odnosa sa Kinom, što će biti sa Tajvanom, što će biti u Europi sa Europskim zajednicom, što će biti u Crnom moru. Mislim, sva ta pitanja zajedno zahtjeva mnogo vremena, mnogo napora i što god očekujemo od jedne administracije sa dobrim namjerama, jer mislim da ova administracija ima odlične namjere, moramo razumjeti da su oni rastegnuti, oni su posvećeni ovim drugim krupnim, moram priznati, krupnim pitanjima. Ako otvarate New York Times, koliko puta ćete vidjeti da se spominje Bosna i Hercegovina ili čak bilo koja država u jugoistočnoj Europi. To nije prioritetno sada, nažalost. Trebalo bi da bude. Mi imamo tendenciju, ja sam govorio za američke tendencije prije, mi imamo jednu drugu tendenciju. To je da budemo zadovoljni sa status quo. Ako je bilo rata prije, i bilo je, znamo svi, i sada nema, kao da, ok, onda je sve u redu u Bosni. Možemo ići dalje da vidimo šta da radimo, šta je znam negdje drugdje. Nije sve u redu u Bosni, mi to znamo, mi to osjećamo, mi to vidimo. Međutim, za ljude koji svaki dan su suočeni s tim drugim pitanjima, ako nema rata, onda imaju tendenciju da budu zadovoljni s tim. To se odnosi na više stvari. Recimo, u istočnoj Europi, što se tiče NATO pakta, što se tiče proširenja NATO pakta, što se tiče održavanja situacije u Evropskoj zajednici, mi smo bili zadovoljni. Mi nismo radili na tome da educiramo narod, ljude o tome šta je to NATO pakt, zašto je to važno, šta je to Evropska zajednica, zašto je to važno. Mi smo uvijek mislili, evo, svi će naravno željeti da budu u NATO paktu. Ko ne bi želio, smo mislili. Svi će željeti biti u Evropskoj zajednici. Ko ne bi želio? A danas, vidite što je bilo sa Brexitom. Danas vidite što je u Poljskoj, što je u Mađarskoj, sa takozvanim neliberalnim ili liberalnim demokratskim režimima. Vidite što se dešava u Crnoj Gori, što je član NATO savezništva. Tako da mi nismo smjeli dopustiti da prođe toliko vremena. Mi smo trebali da budemo više marljivi, da radimo na svemu tome. Ali, nažalost, zadovoljni smo bili da je barem mir, status quo, stabilnost. Imate pravo kad ukazate na to da 25 godina nismo mogli malo više napraviti. Sad, kasno je, ali nije prekasno. Nije prekasno. I to je ono što je ohrabrujuće oko novog angažovanja američkih izaslanika, dolaska novoga visokog predstavnika i tome slično. Evo, još jedno od mene pitanje, pa vjerovatno kolega Faris Zečević imati sljedeće. U kontekstu ovoga što ste kazali, dolazimo do današnje. U pravu ste, vidimo veću angažovanost američkih diplomata.
pa i Evropske unije u jednom kontekstu gledanja, odlazak starog visokog predstavnika i dolazak novog visokog predstavnika. Vi ste malo pomenuli u svom zadnjem ovom odgovoru, šta je ono što je zabrinjavajuće. Pored ovoga svega, 25 godina smo proveli gdje smo proveli. Iz Bosne i Hercegovine je izašlo ogroman broj stanovnika. Bosna i Hercegovina je danas u svijetu prva zemlja po broju ljudi van Bosne i Hercegovine po milion stanovnika. Znači najveću dijasporu na svijetu Bosna i Hercegovina ima ako statistiku gledamo po milion stanovnika. Znači razlog zašto su ljudi, vi ste spomenuli, mir je bio, sve je ok, evo mi smo došli u Australiju, mnogi su otišli u Ameriku, po Evropi. Mislim da je glavni razlog sigurnosno pitanje. Odgoj, razvoj djece, školski sistem je naopak, sve ono što je danas zabrinjavajuće. Pored angažovanja, sjeci smo dolazio nam je Palmer, Matthew Palmer, dolazi nam Pablo Escobar, spominje se još jedan diplomata koji će da dođe iz Amerike, ali događanja u regionu i oko regiona. Imamo mađarskog premijera, imamo slovenskog premijera, imamo događaje sa Makedonijom. Ljudi koji su bili demokratski, liberalni, izgubili su sad izbore, nacionalisti se ponovo vratili, Evropska zajednica, i ja ću ovako kazati, prevarila. Promijenili su ime države, nisu ih približili, nisu im otvorili pregovore za ulazak u Evropsku uniju. Imamo Crnu Goru koju ste spomenuli, gdje je očito takozvana rusko-srpska crnogorska vlada koju podržava zvaničnici Zapada. Imamo Bosnu i Hercegovinu. Čemu to vodi Balkan i taj interes Amerike u odnosu sa Rusijom? Do koje mjere, šta vi mislite, će to ići? Jer očito da je Rusija sve više i više prisutna, evo uzimajući jučerašnju izjavu ministra Lavrova, koji žestoko kritikuje grupu evropskih zemalja na onome što su izjavili. Šta mislite, je li došlo do te linije gdje se ne može dalje ići, jer sve više i više su u Bosni i Hercegovini govori o mogućem ratu? Ja, pa kao što sam rekao, kao što ste vi rekli, angažovanje je ohrabrujuće sa strane Evropske zajednice, sa strane SAD. Naravno, mi smo, kao što sam rekao u svom izlaganju, mi smo suočeni sa drugim centrima sada na koje moramo itekako paziti, na Rusiju, pogotovo na Kinu. Kina je prisutna u ovom području u zadnje vreme kao što nikad nije bilo prije. A Rusija, mislim, što god mislite o staroj Jugoslaviji i o predsjedniku Titu, za vreme stare Jugoslavije, mislim, Rusi su bili deplasirani iz Jugoslavije, nisu imali mjesto. Nisu bili prisutni uopće. Ja kad gledam na to, na ono što se dešava danas sa prodirom ruskih potencijala i ruskih interesa u Srbiju, pa ne samo u Srbiju, nego svugdje po regionu pomalo. To je zaista nešto unikalno, nešto nevjerojatno. Ali se dešava i mi moramo paziti na to, mi moramo da preuzmemo neke nove smjernice u našoj politici koje će uzeti to u obzir. Ja vjerujem lično da je vreme bilo prošlo, mislim, je vreme bilo za proširenje NATO pakta. Znate da je bila velika diskusija kod nas kako da proširimo NATO pakt, da li da proširimo NATO pakt na istočnu Evropu prije jedno 20 godina i na koje države i tako dalje. I uvijek mi smo napravili kompromis, jer uvijek su bili ljudi koji su rekli ajde da to radimo što brže, jer ne možemo računati uvijek da će demokratije biti model za sve, za uvijek. Ne možemo računati na to.
Ne možemo računati na slabost Rusije. Ne možemo računati na te stvari. Mi ne znamo što će biti u buduće. Hajde da što brže i što dalje razvijamo Evropsku zajednicu, a NATO pakt. Tako da možemo iz dvije perspektive gledamo. Ja sa jedne strane sam vrlo zadovoljan da smo toliko radili. Evo, skoro cijela istočna Evropa je učlanjena u jedno i drugo, u NATO alijansu i u Evropsku zajednicu. Ali sa druge strane, meni je žao da nismo išli dalje. I dotle bismo išli. Mislim, treba samo Evropu da pokrijemo. A vi ste dio Evrope. To je ono što je interesantno. Mi, ako ne radimo sve što možemo, da budete vi u evropskim, euroatlantskim asocijacijama, kao što je NATO, kao što je Evropska zajednica, to znači da će biti jedna enklava. I za buduće da će to biti jedna enklava u jugoistočnoj Evropi koja nije integrisana u evropske tokove i u euroatlantske tokove, ako uključimo SAD. I to je onda problematično ne samo za vas. To je problematično za nas. Jer kako će zapadna Evropa biti sigurna i bezbjedna ako niste vi u tom sastavu? Morat ćete biti. Mi moramo zaista radikalnije, ja bih rekao, da radimo na tome i što urgentnije da radimo na tome. Ohrabruje nas to što kažete, moramo radikalnije, vjerujem da mislite na Sjedinjene Američke Države, i urgentnije. Razlog našeg razgovora je upravo to da dođemo nekako do tog zaključka, jer svjedoci smo današnje situacije u Bosni i Hercegovini. Ali evo, ne mogu da vas ne pitam, Amerika je tvorac Dejtonskog sporazuma i kršenje Dejtonskog sporazuma sa bilo koje strane je, po mom shvatanju, neslaganje sa Amerikom. Evo, zadnje što se desilo, jedan primjer, pitam sebe, pa evo, ako možete da i vi odgovorite, kako se može desiti da, primjer radi, Dejtonskom sporazumu je predviđen visoki predstavnik. I bivši visoki predstavnik Valentin Inzko je nametnuo zakon, odnosno dopuna krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji je on napravio o zabrani negiranja genocida i svih ratnih zločina, gdje se nije navelo kojih, svih onih, pa čak što više iz onih Drugog svjetskog rata. To je u onome što piše. Institucije Republike Srpske, tačnije, Skupština Republike Srpske, je donijela odluku da to se ne primjenjuje, taj zakon, na teritoriji Republike Srpske, koja je sastavni dio međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. Da bude još veći, ja ću reći, skandal, predsjednica Republike Srpske, gospođa Željka Cvijanović, potpiše to ukazom i to izađe u službenom listu Republike Srpske. Ista ta Željka Cvijanović dolazi u Ameriku, sastaje se sa američkim zvaničnicima, uključujući visokog predstavnika ili specijalnog predstavnika za Balkan, gospodina Pabla Escobara, 3 dana prije dolaska, izvinjavam se, Fahine? Gabriela Escobara, prije 3 dana nego što je on došao u Bosnu i Hercegovinu. Kako je moguće, ako je visoki predstavnik sastavni dio Dejtonskog sporazuma, a predsjednica vlade se protivi tome, jer Dejtonski sporazum kaže da je visoki predstavnik konačni i jedini tumač sprovođenja mirovnog sporazuma. Mene sad malo interesuje kako je to moguće i sve građane u Bosni i Hercegovini, pa se malo pitamo, mada ono pitanje, interes Amerike je Bosna i Hercegovina cjelovita, interesuje nas ovi novi izaslanici američke diplomatije, da li oni shvataju šta se dešava, i uključujući izjavu gospodina Escobara koji je rekao u polasku u Bosnu i Hercegovinu da su sankcije spremljene za one koji
krše Dejtonski mirovni sporazum i Ustav države Bosne i Hercegovine i u Bosni i Hercegovini te sankcije se nisu ni spomenule. Kako je vaše mišljenje o svemu ovom? Ja, pa naravno, visoki predstavnik je sastavni dio Dejtonskog sporazuma, kao što ste rekli, i dalje treba da funkcioniše u Bosni i Hercegovini dokle god ne bude smatrano da nije više potrebno. U stvari, sa jedne strane može se reći da jednoga dana neće biti potrebno, jer to je učestvovanje jednog stranca u vladinom ustrojstvu Bosne i Hercegovine, što ne bi trebalo na dugu stazu, ali to odlučuje međunarodna zajednica. Ona dopuna o zabrani negiranje genocida i sve što je Insko donio u zadnjih dana njegova mandata, u stvari. Ja ne znam, mislim, on je bio, neću njega da kritiziram, mislim da je imao vrlo težak posao u Bosni i Hercegovini, međutim, on je bio na funkciji 12 godina. 12 godina je on bio visoki predstavnik. Pa možda ono što sam govorio prije, ono zadovoljstvo kod zapadnjaka da evo, barem nema rata, možda je to vladalo isto kod njega, ja ne znam, mislim, ne možete vi toliko vremena provesti, a odjednom u jednom trzaju na kraju da kažete evo prije nego što idem ovako. Ovih dana će biti specijalna sjednica, posebna sjednica Skupštine Republike Srpske oko tih pitanja koje ste naveli. Predsjednica Republike Srpske je bila nedavno u posjeti u Vašingtonu, ali znate što, vi ste informirani o tome najviše, po mom mišljenju, vi ste informisani o tome preko pres servisa Republike Srpske. Odnosno, svi smo vidjeli fotografije i svi smo pročitali što piše Republika Srpska za te sastanke. Ja ne znam, ja nisam više u administraciji, nisam više u službi, ali ja sam dosta uvjeren, dosta sam ja siguran da na svakom sastanku gdje je ona bila u Vašingtonu, bilo gdje, bilo da je to u Pentagonu ili u State Departmentu ili negdje drugdje sa nekim senatorom, da su zvaničnici Amerike izrazili zabrinutost za ono što se dešava sa strane Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. I to nećete pročitati u pres servisu. I naši ljudi neće to izdati jer, kao što sam rekao, mislim, imaju druga pitanja s kojima su suočeni svaki dan. Ali teško je vjerovati da je ona bila na sastancima na kojima nije bilo izražena zabrinutost, velika zabrinutost američkih zvaničnika oko toga. 8. juna ove godine je Biden sastavio memorandum ili pismo u kojem je on upozorio rukovodstva u više država u jugoistočnoj Europi na demokratske trendove i na korupciju. I onda su poduzeli akcije u nekim državama, u Albaniji, na primjer, u Bugarskoj. Tako da nije to samo slovo na papiru, nego vjerujem da je to je začetak, to je početak nečega koje može da bude vrlo značajno i vrlo značajan dio nove američke politike prema regionu. To ćemo tek vidjeti. Raduje nas činjenica da je parlament Velike Britanije na skorašnjoj sjednici imao raspravu o Bosni i Hercegovini. Raduje nas 7 američkih kongresmena
koji su uputili pismo predsjedniku Bajdenu. Raduje nas također 9 evropskih parlamentaraca koji traže hitnu akciju i konkretnu za zaustavljanje ustavne krize u Bosni i Hercegovini. Pa u tom kontekstu raduje nas i ovo što vi kažete, ali mi kao građani Bosne i Hercegovine se pitamo ukoliko se ruši Dejtonski mirovni sporazum, a svjedoci smo svi da se ruši, da se negira država Bosna i Hercegovina, član predsjedništva te države to radi svakodnevno, i međunarodna zajednica koja je tvorac Dejtonskog mirovnog sporazuma, mi ne možemo i ne znamo to da razumijemo. U tom kontekstu opet vraćam se na ono, šta mislite, dokle će ići ta tolerantnost međunarodne zajednice za jedno očito, da kažem, razvaljivanje ili rasturanje države Bosne i Hercegovine, koja je međunarodno priznata i koja je garantovana od svih, čak šta više od NATO-a, da u Dejtonskom sporazumu stoji tamo ukoliko dođe do nekog narušavanja mirovnog sporazuma, da će se potrijebiti sila, a zna se da je to NATO. Znači, mi znamo da u toku agresije Amerika je zaustavila rat, ubijanje, ali mi smatramo i apelujemo na sve zvaničnike svijeta, prvenstveno američke, da zaustavi ovo i da se vrati država Bosna i Hercegovina u jedne normalne okvire života. Dokle vi, kao iskusan američki diplomata, šta mislite, sve razumijemo šta je američki cilj, šta mislite vi dokle će ovo još da ide? Ja, odlično pitanje. Ja bih odgovorio ovako, mislim, ja sam par puta ovdje govorio o tome kako su Amerikanci naravno da moraju posvetiti pažnju drugim pitanjima po svijetu, pa ne samo onome što se dešava na Balkanu i u Bosni i Hercegovini. Međutim, sa druge strane moram ja priznati, ja sam pratio sjednicu ovoga komiteta za međunarodne odnose u kongresu, u američkom kongresu, što je bilo prije, ne znam, prije možda 10 dana u Americi. I moram reći, ja sam bio prijatno iznenađen koliko je bilo predstavnika, kongresmena, koji su prisustvovali, koji su došli. Jer znate, mislim, ima nekoliko sjednica svaki dan u američkom kongresu. Možda ima nekoliko desetina sjednica i mitinga svaki dan u američkom kongresu. I evo su govorili, su sazvali jedan sastanak u vezi sa američkom politikom prema Bosni i Hercegovini. A bio sam prijatno iznenađen prvo, što je bilo toliko kongresmena koji su lično došli ili lično učestvovali preko Zooma, kao što mi to radimo ovih dana preko elektronskih uređaja. A drugo sam bio prijatno iznenađen koliko je bilo vrlo pametna izlaganja i pametna pitanja sa strane kongresmena. I koliko su izrazili zabrinutost o situaciji u Bosni i Hercegovini. Očigledno da su znali nešto o tome, da su prostudirali situaciju, da su iskreno bili zainteresirani. I dobro, onda sam mislio nešto drugo. Ovo pokazuje kako demokratski sistem funkcioniše. I ovo pokazuje utjecaj koji dijaspora može da vrši. Jer jedna kongresmenka kaže, pa ja dolazim iz Mizurija, iz St. Louisa, i tamo mi imamo najviše Bosanaca u jednom mjestu nego bilo gdje drugdje u svijetu osim Bosna i Hercegovina. I kaže, moji ljudi, moje biračko tijelo traži od mene da kažem ovo i da pitam vas ovo. Ja sam bio
iznenađen, ali prijatno iznenađen, onda sam razmislio, pa tako funkcioniše demokratski sistem. I tako može da utiče na situaciju, asocijacija kao što je vaša. I druge asocijacije u dijaspori, gdje god su okupljeni, da razgovaraju sa tim ljudima, da ne misle, evo, to su ljudi koji vode vanjsku politiku, oni neće slušati mene, oni moraju slušati vas ako vi živite tamo i glasate za njih. Ne znam, mislim, ima pozitivno, ima negativno, ali ohrabrujuće je to što imamo ljude koji znaju situaciju i koji su iskreno zainteresirani. Dobro, evo, dragi prijatelji, još jedan je razgovor s povodom u toku. 59. naš i vaš gost je uvaženi ambasador ili prvi ambasador u Bosni i Hercegovini Viktor Jaković, koji je u Floridi, kojem smo neizmjerno zahvalni što dijeli ovo vrijeme sa nama. Otprilike smo evo već sat vremena u razgovoru. Trebamo planirati da privodimo polako kraju. Pa evo, čitam pitanja gledalaca koji svakako nećemo propustiti, ali prije toga ja bih zamolio kolegu Zečevića da malo odmori i mene, a i vas, uvaženi ambasadore Jaković. Pa Fahire, izvoli. Svakako, Safete. Pažljivo prateći uvodno izlaganje našeg izuzetno cijenjenog gosta, zapazio sam da je prvi među 59 zapravo naših 59 razgovora s povodom spomenuo istorijski kontekst Bosne i Hercegovine, zapravo da on nije uvažavan, kako sam shvatio, pri potpisivanju Dejtonskog sporazuma, a u praksi svi mi to znamo, građani Bosne i Hercegovine, da se to pitanje vrlo često vulgarizira tvrdnjom da je Bosna i Hercegovina nastala u Dejtonu, tačnije da nema kontinuitet. Pa možda, Vaša ekscelencijo, da kažete nam šta ste mislili u kontekstu u sveukupnog stanja u Bosni i Hercegovini, o tom istorijskom backgroundu Bosne i Hercegovine. Pa evo, kao što vi znate bolje od mene, Bosna i Hercegovina, Bosna, egzistira, postoji već otprilike 1000 godina. To je evropska država, to je evropska nacija, to je evropsko biće. I vrlo interesantno, kao što kažete, za vreme rata, ja mislim da je to bilo zanemareno sa strane nekih ljudi. Ponekad samo zbog nepoznavanja situacije, mislim, zaista nisu shvatili da Bosna ima takvu povijest iza sebe u pozadini. A drugi, nisam siguran sa kakvim namjerama, ali znam da ja ću, evo za ilustraciju radi, ja ću vam anegdotalno da govorim za jedan sastanak na koji sam ja bio pozvan u administraciji, i to je odavno prije, ovo je bilo 92. godine, čini mi se. I govorio je jedan visoki predstavnik američke administracije, neću imenovati ko je to bio. I on je govorio sa svojim ljudima, i ja sam bio pozvan sa strane, ali kao ambasador u to vrijeme u Bosni i Hercegovini. I čovjek je mene iznenadio pošto je govorio o tome kako u stvari Bosna i Hercegovina je kao neutralna zona između Srba i Hrvata, i tako je bilo izmišljeno. I da su za vrijeme Tita, da su izmislili to i da je to kao umjetna tvorovina nekako. Mislim da bude tampon zona, ako hoćete, između Srba i Hrvata, kao no man's land. Ja. A ja sam to slušao i onda sam
A moram priznati da na takvim sastancima u to vrijeme, ja sam bio najmlađi ambasador u svijetu u neko vrijeme, američki. Sa nešto oko 42-3 godine i tako nešto. Tako da nisam često često sam se ustručavao da učestvujem u tim razgovorima, ali ovaj puta sam rekao, po mom mišljenju, ja mislim da nije to tačno. Da Bosna ima svoju povijest, onda sam vidio da imam posla sa ljudima koji uopće to ne poznaju ili ne žele da budu upoznati, nisam siguran šta. Pa znate što sam radio poslije sastanka? Pošto je čovjek govorio, kaže, ne prihvaćam to, nisi ti u pravu, dobro, u redu. Ja sam taj isti dan otišao u javnu biblioteku u mom gradu blizu Washingtona. Izričito sam to odlučio da radim, da idem u javnu biblioteku, jer sam mislio bolje da ne idem u Harvardu ili u neki univerzitet. Ja hoću da idem tamo gdje je literatura o tome svakome pristupačna. Idem tamo i fotokopiram nekoliko stranica o tome što su napisali stručnjaci za Bosnu i Hercegovinu, pa istoričari. Sve sam to fotokopirao, stavio u paket i ostavio ovom čovjeku, visokom zvaničniku američkoj administraciji, ostavio na njegov stol sutra dan ujutro. Sa porukom od mene, molim vas, nemojte misliti da ja guram nekakvu priču, nego je ovo istina. I ovo je iz literature koja je pristupačna svakom učeniku u svakoj školi, svakoj javnoj školi. Vjerujte, nisam dobio odgovor od njega. Ne znam da li je ikad pročitao, vjerujem da jeste. Ali samo hoću da ukazujem na to da je veliko nepoznavanje bilo. I još uvijek je. I zato moramo raditi. Zato moraju vi, vaši ljudi, da rade na tome da međunarodna zajednica ima pravu sliku ne samo o sadašnjosti, nego o onome što je bilo prije. Jer inače međunarodna zajednica će postupati po onome što čuje. I ako ne budu čuli od vas, od koga će? Hvala vam, zaista ste dali jedan iscrpan odgovor i baš mi je drago da smo ovo pitanje na takav način apsolvirali. Rekao sam, vi ste u ovih 59 razgovora naših s povodom prvi istakli tu vrlo važnu činjenicu, dakle istorijsku činjenicu stare Bosne i Hercegovine. Hvala još jednom. Dobro, hvala Fahre. Evo, kako sam rekao, imamo gledalce koji nas prati, koji smo zahvalni i koji postavljaju pitanje. Prvenstveno imamo iz Sidneja veliku zahvalnost i da je to čast ne samo Vijeću bosanske zajednice, nego cijeloj bosansko-hercegovačkoj zajednici u Australiji, da vi budete naši gosti i evo, svi smo vas zahvali. Znači, svi oni koji prati, hvala vam zaista na to. Pitanje je revizija Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ako već znamo osnove i istorijski kontekst Dejtonskog ugovora, kako onda da osiguramo 100% objektivnost u evaluaciji efikasnosti Dejtonskog sporazuma? Ko će da ažurira akcije nakon promjene i evaluacije? Ja bih dodao još ovome pitanju koje se potpuno slažem. Ukoliko dođe a očito je, vi ste nazvali Dejton kao jednim motorom kojem zavrćemo šaraf, a motor se pokvario. Izgleda da se taj motor mora remontovati, popravljati. Ne mislite li vi da potpisivanje Dejtonskog sporazuma tada Bosna i Hercegovina nije trebala odmah primljena u NATO i u Evropsku uniju? Izvinjavam se. Nema problema. Znači, prijemom Bosne i Hercegovine, potpisivanje Dejtonskog sporazuma, ili evo, ako dođe, kako pita naš
naša gledateljica, ako dođe do promjene Dejtonskog sporazuma i svega toga, da li će, šta mislite, ukoliko Bosna i Hercegovina ostane van Evropske unije, van NATO saveza, koliko će biti efikasan i ko će biti garant tog Dejtonskog sporazuma kad vidimo da se ovaj sada ne poštuje? Vrlo je teško govoriti mada sam ja govorio o reviziji Dejtonskog sporazuma, nije toliko lako kao što bi bilo prije da smo tako nešto pokrenuli. Sad sa jedne strane, sa istočne strane imamo Rusiju koja bi se naravno protivila da bude promjena u Dejtonskom sporazumu i ja sam ukazao na anomaliju da danas Dejtonski sporazum najviše podržavaju u formalnom smislu Rusija i Srbija i Republika Srpska. Tako da je to jedno zaista konfuzna situacija. Ja nemam odgovor na to. Mi moramo biti više aktivni. Ja bi predložio, na primjer, da formulišemo neku evropsku komisiju zajedno sa Amerikancima, sa svim zainteresiranim državama, da nešto drugo predlažemo vama i da vi to preuzmete kao Bosna i Hercegovina. Sadašnji sistem, ja se bojim samo da mi hoćemo da promenimo neke sitnice, neke paragrafe tu i tamo, neke odredbe, kad suština mora da se promeni. Kad taj mentalitet mora da bude drugačiji kod nas, da nije to podjela vlasti među etničkim skupinama. Ja uvijek sam se borio s tim i uvijek sam rekao da to ne razumijem, jer takav pristup ne postoji nigdje u svijetu. Ne postoji nigdje u svijetu gdje su ljudi tako podijeljeni po etničkim linijama. Dobro, neki ukazuju na Švicarsku i na Belgiju, na Nizozemsku, na neke druge države, ali njihova istorija je potpuno drugačija. I pozadina je potpuno drugačija, to svi znamo. Tako da može da bude, ako ima ljudi koji su zaista zainteresirani, ne samo kao pojedinci, nego države koje smatraju da je u njihovom interesu da to rade. Ja mislim da to može da bude SAD zajedno sa nekim evropskim državama, da radimo zajedno, da uvedemo jedan sistem koji je zaista demokratski i koji je po modelu. Zašto ne može da bude po modelu onoga što imaju i druge države u istočnoj Evropi? Ne mora biti ono što ima Italija, Francuska, šta ja znam. Nego gledamo na druge države u istočnoj Evropi i da kažemo ono što imaju oni ili ustav, šta ja znam, Crna Gore, ako hoćete, ustav Makedonije, Severne Makedonije. To su stvari koje mogu da budu modeli za Bosnu i Hercegovinu i koji se mogu primijeniti ovdje u Bosni i Hercegovini, po mom mišljenju. Dobro, još jedno pitanje i zahvalnost od naših gledalaca je da nas brine retorika evropskog predstavnika, ambasadora Evropske unije, gospodina Satara, koji je šef delegacije Evropske unije, u stvari njegov pravi naziv je, da se uvijek spominje kompromis o stvarima o kojima se ne može napraviti kompromis. I svi smo svjedoci svega toga, ako neko zagovara podjelu zemlje, negiranje presuđenog međunarodnog sporazuma, da izborni zakon koji zagovara bosansko-hercegovački HDZ, koji će diskriminirati građane Bosne i Hercegovine, jer nisu implementirali presude suda u Strasburu o ljudskim pravima. I šta mislite vi iz vašeg ugla na djelovanje
ovog ambasadora ili šefa delegacije Evropske unije Johna Suttlera? Ne bih htio da komentarišem posao jednog pojedinca u Bosni i Hercegovini koji sigurno naporno radi i savjesno radi svoj posao. Međutim, ono što ste rekli, kompromis, mislim, to je uvijek interesantno. Za vreme Drugog svjetskog rata nije bilo kompromisa, odnosno bilo je pobjednik, bio je ona strana koja je izgubila. To što je problematično za Bosnu i Hercegovinu jeste ono poistovjećivanje raznih faktora unutra Bosne i Hercegovine. Što ja mislim pod tim? Uvijek je bila riječ o trima zaračenim stranama. Stalno. I to je bilo čak u dokumentaciji Ujedinjenih nacija, u američkim dokumentima i svugdje 3 zaračene strane. Ja sam se djelomično ovako kao crni humor, ja sam uvijek rekao, pa to znači da sam ja ambasador jednoj zaračenoj strani. I nisam ambasador u jednoj državi koju mi priznamo. Prostite, molim vas, ali mi priznamo jednu od tih zaračenih strana kao suverenu državu sa teritorijalnim integritetom, sa suverenitetom i koji ima mjesto u Ujedinjenim nacijama. Mi nismo dobro to tretirali, mislim, to smo tražili kompromise od vas i vi ste to radili. Međutim, mjesto da kažemo ima 2 zaračene strane, ima jedna vlada koja se opire tomu, koju smo mogli raditi i koju smo trebali raditi. Mi smo trebali kad bude sastavljen sastanak, recimo u Ženevi, u New Yorku, u starim tim danima, ratnim danima, mi smo trebali da kažemo, evo, Karadžić i njegovi ljudi mogu da sjednu tu, Boban i njegovi ljudi ovdje, Izetbegović ili Sileđić, kogod, sa strane republičke vlade, da sjedi sa nama, da sjedi sa međunarodnom zajednicom. Jer mi smo svi zajedno protiv onoga što vi predstavljate. To smo trebali da radimo. To smo mogli da radimo. Ali nismo. Vi ste napravili kompromis. U interesu mira. U interesu da udovoljite druge želje i druge interese. Ali kompromis, interesantna riječ, dobra. Kao što sam rekao, u diplomaciji ima te riječi koje su odlične. Za diplomaciju. Ambivalentnost, nedoslednost, kompromis. Evo, u realnom životu to ne ide. To ne ide, to je vrlo teško. Ajde, zamislite, pokušajte večeras sa svojim suprugom da budete ambivalentan. Ne ide to u realnom životu. Tačno. Evo, ne mogu da, nećemo još dužiti još malo ambasadore, pa ćemo privoditi kraju, kako smo se i dogovorili. Evo, dok ambasador vjerovati, jeste tu još uvijek. Everything's okay, we're here. Yeah. Evo, dok ambasador razgovara, vjerovatno nešto neodložno, a mi moramo polako, Fahire, privoditi kraju razgovor. Ja imam još jedno pitanje, odnosno komentar ću tražiti od ambasadora i da završimo. Ja bih, evo, gledam još uvijek ova pitanja naših gledalaca, pozdravi, zahvalnost. Evo, pročitao sam pitanje od naše sugrađanke iz Sidneja. I evo, znači kako rekao, polako ćemo privoditi, ne mogu da ne spomenem još samo, veoma ste to dobro rekli, kad ste rekli ko da sjede gdje i ovo ono. I kažete, trebali ste kompromise napravljene, zaustavljanje rata. Šta vi mislite, da li će danas
zvaničnici, prvenstveno Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, svih demokratskih zemalja na svijetu, reći, ok, ovi sjede ovdje, ovi sjede ovdje. Naš interes je za očuvanje države Bosne i Hercegovine, svih njenih građana, bez obzira na kako se zovu, ko su i šta su. I vjerovatno, evo zbog gledalaca, samo da pomognem da ispravimo u vašem uvodnom izlaganju, govorili ste muslimani, vjerovatno ste mislili na Bošnjake, da ne bude nekome danas sutra kritika i nama i vama, i moj lapsus sa imenom ovog izaslanika za Balkan Escobara. Izvinjavamo se znači za tije dvije stvari svima onima. Nije namjera bila sigurno, ali ono što ja želim da komentarišemo još samo jednu izjavu bivšeg predsjednika nama susjedne Hrvatske, Stjepana Mesića, koji jasno, eksplicitno i konkretno govori da nije samo jedan razbijač Bosne i Hercegovine, da imaju dva razbijača Bosne i Hercegovine, on ih imenuje, vi znate ko su, imenom i prezmenom, upozorava i zove međunarodnu zajednicu da shvati nastalu situaciju, a to je udar na ustav države Bosne i Hercegovine. I mi znamo da je predsjednik Mesić veliki prijatelj Bosne i Hercegovine, bio i ostao. I evo kako vi komentarišite njegovu konstataciju kad je rekao da imaju dva. Vi ste u svom malo prije odgovoru rekli, kad ste spomenuli određene osobe gdje da sjedu, je li to nastavak one politike koja je bila na razbijanju Bosne i Hercegovine danas prisutna i nažalost svi su izgledali da je ruska politika prodrla duboko i u Zagreb. Ja, to je djelomično produžetak svega toga, međutim, mislim da nacionalisti gube u stvari što se tiče jačine njihovih pokreta, barem ovdje na Balkanu i u Bosni i Hercegovini. Mislim da su izgubili autoritet, još uvijek su moćni, još uvijek isdiktiraju neke stvari, međutim, na kraju krajeva mislim da ljudi su nezadovoljni s tim, mislim da su frustrirani takvom politikom. Ja ne mogu da kažem iz ličnog iskustva, nisam dugo bio u Bosni i Hercegovini, nažalost, ali mislim da jednoga dana će naravno to doći do jednog kraja. Ima više glasova kao što je Stipe Mesić. Mesić, naravno mi svi smatramo da je on veliki prijatelj Bosne i Hercegovine, među zadnjim predsjednicima Jugoslavije, čovjek koji je služio i u HDZ, odnosno uz HDZ, moram da kažem, ali uvijek je imao svoje mišljenje i uvijek je bio samostalan glas u svemu tome. A mislim da ima sve više takvih glasova. Ima sve više takvih glasova na Balkanu, u Bosni i Hercegovini i vanje, i u Americi. I to će biti u korist građanske opcije, eventualno u Bosni i Hercegovini. I svim građanima koji misle na dobrobit cjelovite države, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Evo, rekao sam da je bilo zadnje, ali evo, čitajući ovu Mesićevu izjavu predsjednika Mesića, interesantan komentar je da smo imali, vi ste spomenuli visokog predstavnika Valentina Inzka koji je imao težak posao, koji je bio 12 godina i evo predsjednik Mesić govori koji možda nije imao toliku podršku međunarodne zajednice, ali gospodin Mesić se pita, imamo sad novog predstavnika i on se pita da li on ima podršku zemlje iz koje dolazi, uključujući SAD i Evropsku uniju, a vjerovatno je mislio na neke izjave novog visokog predstavnika gospodina Schmidta. Pa ja znam da vi pratite stanje u Bosni i Hercegovini. Kako vam izgleda novi visoki predstavnik? Onako
Pa opet ne bih htio govoriti o pojedincu. Ja znam da je Mesić govorio, kaže, previše taj čovjek govori u kondicionalu. Bravo, upravo, ja nisam htio da kažem, evo, upravo, vi ste znači pročitali tu izjavu. Kako da ne. Ovaj, Rekao sam vam, ja pratim situaciju u Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u drugim državama svugdje na istoku. Svaki dan ovdje u Americi, svako jutro ja otvaram iPad, moj kompjuter i pročitam sve što mogu iz Bosne, iz Crne Gore, iz Srbije. Jer hoću da budem u toku i hoću da kad me ljudi pitaju, kad Amerikanci pitaju mene što se dešava kod vas, kod vas u stvari, što se dešava. na Balkanu. Onda mogu nešto pametnije da govorim, mogu da pametno da govorim i mogu da govorim na bazi onoga što sam zaista pročitao, proanalizirao. Ja sam impresioniran onim što ljudi pišu u vašim novinama, u Federaciji, u Slobodnoj Bosni, recimo u drugim medijskim sredstvima. Mislim da je vrlo interesantno i stručno, profesionalno napravljeno. Može li se Bosni desiti Afganistan? U kojem smislu? U smislu povlačenja međunarodne zajednice i dižemo ruke od svega. Evropa ne može da se povlači iz Evrope. Vi ste sastavni dio Evrope i ne može tako. Mi možemo iz neke daleke zemlje, evo Afganistan, možda Irak, možda. A Bosna i Hercegovina je zaista zagonetna za SAD i za Evropu, pošto ste vi tu. Vi ste u Evropi, vi ste u srcu Evrope. Ali previše ste bili, sa druge strane moram priznati, vi ste bili kao egzotika za zapadnjake. Jer oni nisu znali šta je to Bosna i Hercegovina. I kao što sam rekao u svom izlaganju, zbog toga su previše i prečesto nasjedali na propagandi sa druge strane. Bilo je ljudi koji su rekli, drage volje, mi ćemo vam reći šta je Bosna i Hercegovina. A možete zamisliti kakva je to bila objašnjenja. Ali Amerikanci koji nisu imali druge izvore informacije, onda eto, mislim, tako je to bilo. I kod diplomacije ja moram isto da ukažem na jednu sitnicu, u stvari to je sitnica, ali je interesantno ipak možda za vaše slušalce. Ljudi koji su prije radili u Jugoslaviji, znate što, oni su svi radili u Beogradu. Od diplomacije, od diplomata. Zašto? Jer je to glavni grad Jugoslavije bio. Pa tamo je ambasada. Tamo je ambasada. Svaka država ima samo jednu ambasadu. Tako da Jugoslavija je imala samo jednu američku ambasadu i to se nalazila u Beogradu. Tako da ljudi koji su radili tamo za vreme rata, ovi prvi američki diplomati koji su nešto znali, ako su išta znali o Jugoslaviji, o Bosni i Hercegovini, to je bilo primarno kroz prizam onoga što su čuli u Beogradu. A možete mislim ako su imali posao i razgovori sa intelektualcima, onda dobro, u redu, onda su nešto naučili možda o tome što se dešava u Sloveniji, u Makedoniji i tako dalje. Ali vi sami možete zamisliti kakvo mišljenje su čuli o Bosancima, o Kosovarima, o Slovencima, o Hrvatima na ulicama Beograda. A prvi američki diplomati u Jugoslaviji su bili u Beogradu. I tek poslije smo razvijali kadrove koji su bili zainteresovani, koji su bili educirani o tome što se stvarno dešava u Hrvatskoj, u Makedoniji, u Sloveniji i tako dalje. Dobro, evo, pri kraju smo samog razgovora s povodom 59. po redu. I evo još jedno pitanje, samo gledam da gledalci uglavnom su konstatacije
i zahvalnost na vašem gostovanju. Ono što bi ja želio da kažem na kraju prije da, kako rekao, hvala vam puno. Probali smo da odgovorimo na neka pitanja. Vjerovatno je mnogo pitanja i neodgovorenih i dilema na krizu u Bosni i Hercegovini. Mi smatramo da međunarodna zajednica, prvenstveno Sjedinjene Američke Države, imaju tu odgovornost uzimajući. Vi ste govorili da svijet je danas mnogo različit i sve to, ali ipak ne smijemo zaboraviti da u Bosni i Hercegovini se desila agresija, da se desio presuđeni genocid. To je prvi genocid posle Drugog svjetskog rata. U tom kontekstu mislim da taj sad demokratski svijet uz nas ovakve kakvi jesmo, Bosance i Hercegovce, mislim da ima tu neku obavezu i dužnost, ne umanjujući nimalo, kako ste vi spomenuli nekoliko puta, našu obavezu da mijenjamo stanje, da mijenjamo svijet, da mijenjamo svijet ljudi šta misli o Bosni i Hercegovini, šta je Bosna i Hercegovina. Mi to sve uvažavamo i razumijemo, ali ipak na kraju krajeva svodi se onoliko koliko bude, da bude što jednostavniji, Amerika bila tu, toliko će biti Bosna i Hercegovina. Govorili ste da smo mi dio Evrope, ne znam koliko Evropa vidi da smo mi dio Evrope, i nije to do Evrope same, mi znamo da je to i do nas i da naši zvaničnici, naša diplomatija, naše lobiranje mora biti više, jače, snažnije, otvorenije, vidljivije, ali ipak vjerujemo u demokratski svijet, u Ameriku, vjerujemo u vodeće zemlje Evropske unije da će imati razumijevanje. U tom kontekstu pozivamo sve one koji mogu da budu na strani jedne demokratije. Mi želimo samo državu u Bosni i Hercegovini, kako ste vi rekli, istu sa svim ostalim zemljama koje su demokratske. Evo, spomenuli ste predsjednika Baracka Obamu, veoma dobar primjer šta bi on bio u Bosni i Hercegovini. Ja, koji sam rođen u entitetu današnje Republika Srpska, ne mogu se kandidirati za bilo šta. To je kršenje osnovnih ljudskih prava. Sudovi u Strasburu su to donijeli, to su evropski sudovi i mislim da je dužnost te Evropske unije ili zajednice da sprovede te sudove uz pomoć domaćih zvaničnika. Također isto ponavljam, još jednom podcrtavam, tvorac Dejtonskog mirovnog sporazuma je pokojni Holbrooke i američka administracija tadašnjeg predsjednika Clintona. I evo poziv i apel i smatranje da je dužnost američke administracije da učini Bosnu i Hercegovinu malo funkcionalnijim za sve građane koji smatraju državu Bosnu i Hercegovinu svoju. Evo, ja bih, gospodine ambasadore, prije nego što Fahir završi, na kraju vam dao da poručite, date poruku svim građanima Bosne i Hercegovine, bez obzira gdje se nalaze, prvenstveno onima koji žive danas u Bosni i Hercegovini i sve ovo preživljavaju o čemu smo mi govorili. Nama je to malo drugačije. Vi ste u Floridu, mi smo u Sidneju, realnost je u Bosni i Hercegovini. Pa evo, zamolio vas da na kraju vi poručite građanima Bosne i Hercegovine ono što vi smatrate da je u ovom momentu najkorisnije i najsvrsishodnije. Da, izvolite. Možda je najkorisnije to da ljudi shvaćaju da žive kao potomci onoga što je uvijek bilo na ovom području i to su ljudi koji su ponosni, to su ljudi koji su obrazovani, to su ljudi koji znaju šta se dešava u svijetu oko sebe. To su ljudi koji su spremni da daju otpor i da se brane i da se bore za ono što je najbolje za sebe, za djecu i za sljedeće generacije. Vi ste svi dio toga. Mi smo svi u čovječovom toku, nekako u svjetskom toku. Ovo ne završava sa nama,
ali smo dio toga i moramo biti svjesni da možemo utjecati na situaciju. Svaki pojedinac može da nešto poduzme, može nešto da uradi. Bilo da je to razgovor sa susjedom, bilo da je to razgovor sa nekim zvaničnikom, bilo da je to slušanje, evo, 59. sjednice vaših razgovora s povodom. Mi smo svi dijelovi svijeta koji se modernizira i ja sam apsolutno uvjeren da je Bosna i Hercegovina dio toga. Srećom, vi se nalazite u Europi. Vi ste u Europi. Vi ste sastavni dio Europe. Niko ne može da kaže kad će Bosna i Hercegovina u Europu. Može jedino da pita kad će Bosna i Hercegovina da se učlani u evropske asocijacije. I vi vrlo dobro znate da to ne zavisi od vas koliko zavisi od tih drugih država i međunarodne zajednice. Zaista moramo biti više aktivni. Previše sam čuo od mojih zemljaka da evo sve zavisi od vas u Bosni i Hercegovini, sve je na vama. Nije to sve na vama. Dosta je, nešto je, ali nije sve. Mi smo preuzeli odgovornost i moramo završiti to na častan način. Ja se zahvaljujem na ovoj prilici da razgovaram sa vama i sa vašim ljudima. Hvala vam najlepše. Dobro, evo još kolega Zečević da završi i pri kraju smo samog razgovora. Fahire, mikrofon, pa tvoja je riječ i da privodimo kraj. Svakako zahvalni smo našem cijenjenom gostu koji je pokazao svoju temeljitost, dobro poznavanje prilika u Bosni i Hercegovini i na Balkanu, koji je sa diplomatskim manirima, vrlo dakle iskusnog diplomate, koji je služio za američku administraciju kada su na vlasti bili i demokrati i republikanci, pokazao je danas, dakle, ili večeras, jedno izuzetno poznavanje i jedan izuzetno korektan stav prema Bosni i Hercegovini, svakako dotičući i recimo prednosti i nedostatke Dejtonskog sporazuma, zatim njegov stav o bivšem visokom predstavniku Insku, koji može biti ovako i onako, jeli, pokazao je dakle jednu izuzetnu istamčan odnos prema svemu tome, da to fascinira i govori da on ostaje kao onaj prvi ambasador, američki ambasador u Bosni i Hercegovini, kako ja volim reći, u vrijeme kad je bilo najteže, ostaje vezan za to i da ne kažem, na neki način je pokazao i emocije svoje prema Bosni i Hercegovini, na čemu se ja u ime ovog našeg razgovora izuzetno zahvaljujem. I puno je ovdje stvari, on je pokušao također da neke kaže da nema originalne ideje kako izaći iz ove situacije, ali kako Siti Safet je malo prije rekao, ovdje je potrebna i jedna velika ofanziva diplomatska iz Bosne i Hercegovine, da se neke stvari o toj našoj državi saznaju, jer evo, frapantno je to da su mnogi odlučivali Bosni i Hercegovini, a nisu znali njezino istorijsko zaleđe. Dakle, smatra da treba pristupiti reviziji Dejtonskog sistema, kako je nazvao, dakle, sporazuma, ali ne sa kozmetičkim promjenama, nego istinskim, suštinskim promjenama. Rekao je da ovdje iznosi dvojna razmišljanja, dakle, ima američki stav, pokušavajući da razumije i potrebe nas, građana Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine, a ne lično,
pokazao je dakle sve ono što bismo samo mogli poželjeti. U ovom razgovoru koji je bio neobičan za razliku od svih prethodnih, dobili smo još jednu sliku o našoj državi Bosni i Hercegovini i o činjenici da Bosna i Hercegovina ne može biti u fokusu američkih interesa u onom smislu koji mi željeli, jer Amerika ipak kao vodeća svjetska velesila i u političkom pogledu u fokus svojih interesa stavlja globalne stvari i globalna razmatranja, tako da Bosna i Hercegovina ne može biti u onom fokusu, kako rekao, koliko bismo mi željeli. Sve drugo da pričam, pokvario bih vjerovatno utisak, ali uvodno izlaganje našeg cijenjenog gosta je bilo sveobuhvatno i možda jedan obrazac za nekakve buduće udžbenike političke, šta bi trebalo raditi i kako bi trebalo raditi i da bude nauk i jedno istorijsko iskustvo. Hvala vam, gospodine ambasadore, vaša ekscelenciju, Viktore Jakoviću. Hvala lijepo. Evo, hvala Hvajre tebi. Dok Hvajre je govorio, uvaženi ambasador, razmišljao sam u momentu 1994. godine kad ste otvorili američku ambasadu u Sarajevu i ja sam tad pomislio i mnogi građani Bosne i Hercegovine dolaskom američkih diplomata u Bosnu i Hercegovinu, otvaranje ambasade, da je Amerika s nama i da nas neće ostaviti. Ja tu i danas tako mislim i želim i pozivam sve američke zvaničnike, molim vas da prenesete naš apel, naš običnih građana kojima je uvijek bio i ostao moto i država Bosna i Hercegovina, demokratski uređena kao i sve ostale zemlje svijeta. I nikad mi neće izaći iz očiju slika vas kao ambasadora, kako ste rekli, veoma mlad, markantan, visok, sa dobro uređenim brkovima, malo da rasteretimo, ja se izvinjavam, ali evo, vratila me. Šta pomislite kad danas se vratite u Bosnu i Hercegovinu sa tim vašim, vi ste kazali, niste bili 2 godine tamo, Fajr je napomenuo da su primijetile emocije u vašem, hvala vam za to, niste ih mogli sakriti prema državi Bosne i Hercegovine. Kako vi danas gledate vaš posao koji ste radili od 92. i 95. posebno kad ste došli u Sarajevo, kad ste predala Gramanet 93. godine, vi ste tu rekli da je bila tu jedna velika borba građana Bosne i Hercegovine. Evo i danas je na ovaj način i drago nam je bilo što ste bili s nama. I evo ako želite da vi komentarišete u jednoj rečenici možda otvaranje ambasade u Sarajevu, američke, 94. godine. Vrlo kratko, jer mislim da... Vrijeme izašlo, jeste. Vreme je baš izašlo, Yes. ali veoma, veoma kratko. Ja mogu da vam kažem samo ovako. Meni je čast bila da sam bio u Bosni i Hercegovini u to vreme i da sam se upoznao sa divnim ljudima u Bosni i Hercegovini u to vreme. Meni je samo žao da nisam više radio. Meni je samo žao da nisam mogao više postići. Ali evo, još postoji vremena pred nama i možemo svi nešto još dodati. Hvala najlepše još jednom. Hvala lijepo. Upravo tako, ne može se bolje završiti. Evo, završavamo još jedan razgovor s povodom iz Sidneja uživo. Skoro 2 sata. Hvala vam puno, uvaženi ambasadore. Cijenimo vaše vrijeme, izdvojeno vaše mišljenje. Nećemo to nikad zaboraviti. Veliki pozdravi na Floridu, cijelom američkom narodu, svima vama. Dragi gledalci, hvala svima koji ste bili. Završavamo još jedan 59. razgovor s povodom sa 2 konstatacije.
Naša Bosna i Hercegovina, nažalost, jutros izgubila utakmicu 3-1 protiv Finske. Izgubila je svake šanse da se kvalifikuje na svjetsko prvenstvo iduće godine u Kataru. Izgleda, jedan komentar je bio kako se može desiti da ljudi sa strane dođu sa većim motivom da se bore za svoju zemlju nego oni koji su igrali za svoju zemlju i nosili su dresove Bosne i Hercegovine. Tako je isto, znači moramo imati svi motive da se borimo svi na svojim terenima. I na kraju još jedna majka Srebrenice je preselila. Naša Hajra Čatić je prije 3 dana ukopana i bila je dženaza u Srebrenici. Neka je vječni rahmet i hvala. Otišla je tužna na onaj svijet, nije našla ni jednu kost od svoga sina Nine Čatića i kako smo informisani, na sramotu svim zvaničnicima iz Bosne i Hercegovine koji nisu bili u Srebrenici, koji nisu otišli da se poklone u ucijenjenoj duši naše majke Hajre Čatić. Svima vama, hvala vam još jednom. Bio je ovo 59. razgovor s povodom. Naš moto bio je ostao država Bosne i Hercegovine. Hvala vam puno.